Dragi gledalci, nalazimo se na još jednoj Oksid epizodi. Nastavljamo drugu sezonu Oksida. Današnji gost je Nao Zorić. Naode, dobrodošli. Hvala. Hvala vam što ste tu. Da odmah krenemo sa pitanjima. Vjerovatno ne treba ni pitati odakle vam motivi za vaše stvaralaštvo. Čini se da je Crna Gora vječita inspiracija. Hoćete li malo da nam kažete šta vas to motiviše u ovim radovima? Pa znači, prvo, ja sam rođen u Crnoj Gori, odrastao, školovao se, ostao da živim u Crnoj Gori. Samim tim Crna Gora je, ili ja, dio Crne Gore, kako god se okrene. Ono što je isto bitno istaći jeste da sam odrastao u takvoj porodici, rođen sam na selu, odrastao na selu. To je negdje, čini mi se, bitno zato što to selo ima dosta i tog malo naglašenog u priči o Crnoj Gori i onako negdje možda čak i teatralno i tako dalje. Tako da je to sve negdje uticalo na mene. U tom selu sam slušao te priče o ratovima, o slobodarstvu, o junaštvu, o toj muci ljudi za opstanak, za preživljavanje, za borbu, za vjeru, za porodicu, za ženu, za majku, za svoje ognjište. Sve to nešto što je uticalo na mene kao malog dječaka. A onda druga stvar, svi te fizionomije ljudi, njihovi karakteri, njihovi likovi, njihovo čak i odijevanje, ti mirisi koji su oni, ti ljudi imali, sve to uticalo na jednog malog dječaka koji je bio radoznao u to vrijeme, kako su govorili moji stariji. Sve to vjerovatno uticalo na mene, ja sam to upijao i sjećam se sada kad sam već malo bio podrasto, da sam zaista mogao da sjedim jako dugo u nekom budžaku i da slušam šta pričaju ti ljudi i da su mi zanimljivi su mi bili te njihove grimase, ti njihovi pokreti, to njihovo gordo na neki način, nije gordo, ali je izgledalo onako za mene kao dječaka gordo, taj neki njihov gordi stav, kako sjede, kako puše, kako sve iznose to nešto što žele. Sve to na neki način znači uticalo na formiranje moje ličnosti, što je negdje i vidljivo u mojoj umjetnosti. Kasnije, naravno, kroz život sam se mijenjao, razvijao, sazrijevao, po znacima navoda, učio, obrazujući se, dograđivao tu svoju ličnost, kako bi se rekli, oblikovao, brusio. I eto, to je ono danas što imamo da vidimo. Znači, Crnu Goru neizmjerno volim, ja je osjećam, ja ne bih mogao da živim na neki drugi prostor. Ja volim to njeno, što bi se reklo, ajde se našali, to njeno i pogano, i fino, i sveto, i divno. Mislim da je to sve važno za formiranje jedne ličnosti, jednog čovjeka. Ne valja kad je sve u životu lijepo. Tako da, Crna Gora je za mene jedna neiscrpna inspiracija, jedan tako mali prostor po dimenzijama, gabaritu, granicama, tako inspirativna, tako ogromna u svemu, u priči, u jeziku, u istoriji, u tim nekim doživljajima, u prirodi njeno. To je u svemu tom što ona ima, ona je stvarno jedna u neobičnosti te zemlje. Posebno iznad svega, ja uvijek stavljam čovjeka kao najsavršenije biće koje je na zemlji, biće koje jedino liči Bogu. Ja se divim čovjeku, ja čovjeka volim, ja čovjeka poštujem, čovjek između Da se to primijetiti iz vaših portreta i izgleda kao da cijeli reljef Crne Gore smjestite na portretu osobe koju radite. Pa vjerovatno, zato što ja imam neka uvjerenja da lik čovjeka, crte lica i sve ostalo što ide, da i tekako jako utiče na njega taj prostor u kome on živi. Apsolutno. Vjerovatno ti moji ljudi sa planine odozgo, oni liče na svoj pejzaž.
njihove crte lica su izraženije, što bi, da iskoristim taj termin nas umjetnika, je nekako crtački. Jasnije su crte lica, nije lice mekano kao recimo čovjeka, ne znam, sa Primorja ili odavde. Prostor itekako utiče na te ljude, a primijetio sam jednu stvar, i na mene prostor utiče itekako. Vjerovatno to je zbir tih nekih gena i prostora u kojem sam ja rođen. Znači, na mene prostor utiče, sada recimo, kada odem recimo u Francusku, Englesku, nije važno, ostane neko drugo, ja sam primijetio da se mijenja nešto u mojoj umjetnosti. To je taj prostor, znači, pored prostora na mene utiču jako mirisi, možda, ne znam, tako sam rođen. Ja dok mi slika ne zamiriše na tog nekog čovjeka koga, i dok ga ne zavolim u slici, ona meni nije gotova. Ja mislim da je miris najjače čuo. Oči su po meni diskutabilne. Očima možemo i lijepo i čedno da vidimo, a možemo i grdno i preko oči se Naravno, sva čula su bitna, ali mene je izražajno, znači to čulo mirisa i evo što kažu, planinski vazduh, pretpostavljam. A jeste, ja sam to naučio kao dječak i dalje to koristim. Ja njegujem te neke stare riječi, volim nekako, to mi ovdje toplo kad ih izgovorim, ne izgovaram ih namjerno, one su u meni. Kaže, čovjek tamo s sjevera, on kaže, miriše na snijeg. Ne kaže, evo ga snijeg, ili ne znam kako već. Evo kaže, miriše na snijeg. Jasno. Mene su riječi zanimljive. Ja volim da se bavim riječima, značajima riječi, da ulazim dublje u njihovu suštinu. Riječ je nešto što je posebno i mi umjetnici govorimo riječima, samo što nije u onom banalnom, što bi se rekao. I mi nešto pišemo, i mi nešto govorimo. I u stvari, sve nas govori, ja sam to uvjeren, Gospod govori, Sveti Duh kroz nas. Gospod stalno govori čovjeku da je on stvoritelj svega vidljivog i nevidljivog i stalno čovjeku preko nas, malih pojedinaca, govori o njegovoj sili. Jer moja pamet je malena i ograničena. Ja znam najbolje koliko ja znam nešto i koliko se ja nešto naučio, koliko je moja pamet. Kolika god da je ono. Ja nemam to znanje i te mogućnosti da ja napravim nešto po znacima navoda tako dobro, recimo, neki detalj, nije važno šta. Ja vidim da to nije proizvod uma mog, nego da to je proizvod i više sile. I zato to običan čovjek u moje selo je objašnjavao kada pita nekoga iz moje porodice, kako to da naod zna da nacrta čovjeka? A ovaj mu odgovori, kaže, a šta znam ja? Bog mu je to dao. Mislim da je to neko objašnjenje koje je važno i važno je naravno ono čega ja pokušavam da se držim, imam bar, što bi se reklo, svijest o tome, a svijest je bitna da negdje opravdam to. Ako ti se nešto daruje, treba reći hvala, a hvala je u stvari nešto što stalno treba da imaš. Zahvalnost uvijek. Znači da to opravdaš, stalno na neki način, da stalno imaš svijest te hvale. Apsolutno, ali treba imati svijest o tome da taj dar također mora da se radi na njemu i da se multiplicira. Apsolutno, čovječe, apsolutno radi u stvari neko pronalaženje sebe. Ono što ja imam običaj da sličiš Bogu, što sam i rekao malo prije. Znači, da budeš čovjek kako treba. To ne možeš bez rada. Prije svega unutarnjeg svoga, a pored unutarnjeg jako je važan i taj fizički rad, umor. To neko upražnjenje tjelesno da bi duša bila slobodnija. U potpunosti se slažem. Ko su vam uzori i da li su oni iz ili van domena likovne umjetnosti? Pa kod mene je to malo, ne znam, nekako, a nije čudno, nego je, ja sam kao mlad, kao student i kasnije, kako je to bilo moguće,
gledao, učio od umjetnika, volio strasno volio te umjetnike, učio dosta od njih, naravno da to sve između ostalog i se vidi i na ovim radu. Međutim, ja kao osoba nemam posebno neke uzore, što bi se reklo, iz, ne znam, svijeta umjetnosti ili ovoga. Volim Sezanom, recimo, iako moj slikarstvo nema puno veze sa Sezanom. Mogu ja reći uzor. Uzor je, ja mogu da kažem da li nešto volim ili ne volim. Jasno. Uzor je, znači da bi, kad mi je neko uzor, znači ja njega treba da imitiram, da živim kao on, da radim kao on. Ja nisam takav osoba, ja volim Sezana, volim El Greka, volim Goju. Može se primijetiti na vaše volim Lubardu, volim tu njegovu suvu boju koju ja negdje imam, onako, da se slika suva, ispošćena, da liči fresci, da ima neki, to mi nekako čini mi se, tako je da je duh. Volim duhovnike, recimo, neke, volim starca Siluana, Svetogorski je to jedan monah koji kaže ukoliko je savršena ljubav, utoliko je sveti život. Znači, on govori ovo negdje što sad ja pokušavam da napravim u svom životu, da volim, a ne da se divim, da mi je uzor. Jasno. Volim svetog vladiku Petra II. Volim svetog Petra Cetinjskog, volim svetog Vasilija, njima se divim, oni su moji uzori, oni su... Tako, to su neka moja razmišljanja. Ima naravno tu jako puno, sad da ne nabrajam, to bi ostali duže, ima jako puno divnih ljudi, uspješnih, ostvarenih. Negde moja generacija koje volim, koje poštujem, koji tekako utiču na formiranje moje ličnosti. A evo i vi vašom energijom, prisustvom utičete na formiranje moje ličnosti. Ovaj prostor i sve, i ovo malo prohladno vrijeme. Tako ja nekako poimam. To je super. Lijepo. Dobro, a šta mislite o sistemu u kulturi? Da li je društvo naklonjeno umjetnicima, ovo naše društvo? Pa to su neka, što bi se reklo, stalna pitanja ili vječita pitanja. Kultura nikad ne može biti dovoljna. Kultura nikad ne može biti da joj daš. Kulturi se daje i koliko god se daje, uvijek nije dovoljno. Ne možemo reći da je malo, jer onda idemo u kontraste, onda nešto ciječemo. Znači, ukoliko dajemo kulturi, u stvari mi dajemo samom sebi, dajemo svojoj djeci, dajemo nama, našoj duši, formiranju našoj ličnosti. Za mene je to kultura. Kultura je identitet, kultura je sve što jesmo, kako pojedinac, tako društvo, tako država. Naravno, uvijek bi moglo da se komentariše da li je dovoljno. Ja ne volim da koristim te izraze kritikovanje ili tako dalje. Naše društvo, naše društvo ima dosta toga još što trebamo da uradimo i tako dalje, ali koliko se može oni daju, naravno može uvijek više, mislim da kada napravimo neku svijest da jedan veći broj ljudi ima jako izraženu svijest na kulturi, onda će to biti još bolje, ali kako je bilo, ja se sjećam kako je bilo ranije, kada sam ja počinio i danas, ja sam zadovoljan. Između ostalo, ja vjerujem da i mi pojedinačno treba da damo kulturi, da ne očekujemo samo od društva, od zajednice, ne znam, da mi pojedinačno utičemo na kulturu. Ja tako shvatam, ja sam uvjerenja da ja sam dužan da dam svojoj zemlji nešto, da doprinesem kulturi. To nije važno, neka je to dlaka, ali ja to tako shvatam. Ja pripadam onim ljudima koji ne traži, koji želi da daje. Ja sam tražim da dišem, da imam, što bi se reklo, pojedem koru hleba, malo sira i ko može glavicu crnog luka. Mene to
radovanje već. Tako da uvijek može, kultura je polje koje je, stvari, sve je kultura u životu. Kultura ponašanja, kultura u politici, kultura u sportu, kultura je jedan širok pojam i nije loš. Evo, imamo divan prostor, evo, ajde ako treba da pošaljemo na neki način poruku, molbu, spomogne nekakva institucija koja je jedna od najstarijih udruženja likovnih umetnika Crne Gore i jedna od najstarijih institucija kulture u Crnoj Gori. Valjda je ta Crna Gora između ostalog u svojoj bogatoj kulturnoj kulturi i svemu što je dala, ti umjetnici između ostalog na neki način imaju posebno mjesto u kulturi Crne Gore, što su i dokazali. Dado, Lubarda, Milo Milunović, Filo Filipović, Marina Abramović, koja je na neki način s ovih prostora, koja je da ne govorim sad o kasnijim generacijama, prije njih su bili naravno Tripo Kokoj. Ja volim da uvijek istaknem jednog divnog freskopisca, ikonopisca koji je jedno izuzetan stvaralac, to je Pop Strahinja od Budimlja, koga nažalost jako malo pominju ovako u nekim emisijama, ali je jako značajno jer to je sve negde neki kontinuitet našeg, da kažem, kulturno i duhovno nasleđe likovnog stvaralaštva, na stranu što je to dio kulturnog nasleđa Crne Gore. Volim toga Strahinju kako je slikao, divim se u to vrijeme, to neko malo Budimlje, selo koje je pored Berana, tako on krene i radi, to je sjajno, volim ga Izvanredno. I za kraj, što biste preporučili mladim umjetnicima? Pa mladom čovjeku, nisam ja još u tim godinama da ja mogu da učim i da savjetujem, vjerujte mi, svakodnevno učim samog sebe, ne tako navode, ne, mišči taj poganuk i pašaluk i sebe. Pa mlad čovjek treba da bude radoznan. Kako sam ja, mislim da je meni sve u životu, slava Bogu, išlo fino. Treba bude radoznan. Mislim da je radoznalost jako bitna za jednog mladog čovjeka. Da bude radan, da bude vrijedan, bude posvećen, da voli porodicu svoju. To na prvom mjestu. Ne može biti čovjek, ne može ništa uspjeti u životu ako ne voli svoju porodicu. Da vjeruje čovjeku, pa i ako ga čovjek prevari, da ne kvari sebe. On je prevario taj neki tamo, a on je dao sebe. To su te neke vrijednosti, a ono ostalo, svaki čovjek je tajina za sebe. Mi ne možemo da naučimo nikoga koje je pravilo to u životu. Jasno. To su neke stvari koje, kako sam ja radio, ja sam bio vrijedan čovjek, posvećen. Imao sam veliku strast, veliku ljubav, strašnu, izraženu ljubav da crtam. I dalje ima, i dalje je to jako čisto na mene, ja se zacrtam, pa me to neđe posjeća ko ono malo dijete kad bi se zaigrao neđe tamo na neku pržinu ili nešto kad bi pravio ono. To je divno, da ljudi vole to što rade, streme ka više, ne da uspiju, da materializuju, nego da ispune sebe, da izgrade, da oni budu unutar sebe zadovoljni. Duša njihova bude, da njihova duša ima punoću. Tako je, jasno. Hvala vam puno na ovde. Hvala i vam. Čast nam je što ste učestvovali na našoj emisiji i nadam se da se vidimo još nekim povodom i još nekom lipom pričom. Hvala.